goy be. Nga be. Ngay goy be, ngay goy. Yun, ngay goy. Oke. Baik, mulai pra. Mulai ate mata pasa perjulu tutuhan. Ala dilihat dotik di hita di Borginon, di Borgin dalam pokon. Nah hormati kami akang niba na siya Kalimantan. Opung ni si Aurial. Akang niba, hahaniba na dohok malamon, lao maniro-niroyak kaulota. Nah hormati kami situata par Jakarta. Amani Jeremy. Dohok di ketua, dohok di sekretaris hadir. Di Somusia Bapak Priska hadir, dohot wakil ketua Bapak nih si Evelyn, anak setuai Bapak di Weslin Simamora. Mulai perjulu tapa satu dua tala dilihat dulu kita hai pasok kita juma pala di Porminon. Ta perjulu na si Patu Pegi Otta ahana petik sekali siap ketua. Nagabe skala prioritas tu sonari bui maradi pasahap ketua tu jukta pala di Tikyon ala mengingat waktu mungkin lam robok porngin kita mulai manakpe sekitar walu halak kita nomor Zoom meeting di pasahap ma perjulu tu ketua asa di Papua ahado si hata di Borneo Molate halo mulai tema itu hatta perjulu tokoh yang digita sa lubuk na Boyro di rapot Zoom di Borginon. Jadi alau do pegang blok syakuta jalanga mulai be dipasang keramik ni tugui. Artinya di sini waeng ba martopine nama tugu de puta. Memang undang nasi kok do pe seluruh na program pembangunan di tugui. Karena tiga hal nuaeng nah harus diselesaikan. Ala yang buru-buru tadok rupaningon nuaengon pembangunan dasar nik kumajok. Ala gudang dope si patureo sebetulnya asasi kop. Contohnya nuaeng TPT ni landasan parkir do dalam tu parkiran do hot titi bidang ni parit bidang diselokan laut tu parkirani do TPT kiri kanan do na dipuri alai tarajumi mai jo rupaning nausikok majoi ui majuan ta paudiuli ta pasip-pasipan merda dan program-program utama. Jadi kalau dua non barang mungkin sebulan ke depan tikok marahi banan itu padeta makramik. Jadi markoordinasi arsitekta tu anak ta si Alisber siatar na laho mabain buar nyokuta. Jadi orang berkoordinasi betu pade asa dibagian inganan ni guari batu nisani isi. Jadi mau guarnya putana tulu, opu hajuruan, opu raja boksu, opu bertubur, ima di horotoro ni pilari, nggak disedia tempatan non, 40 hari 60, alai memanjang tu kanan. Jadi 60 matu siamun, 40 matu toru. Jadi non guarnia putas ada tu margejang masa gijak tu toru. Jadi menurut informasi na usaro natuari sian arsitekta cetakon ni anak tasialis bermanon huruf SAHLADADU. Jadi kalau memungkinkan baru dok di pijor matu wahai tu keramiki arwarni Piser di piser manot tu keramiki huruf-hurupi
membentuk warna putih sahanada tu yang kijak tu. Jadi dipikirnya sidor petar berbentuk ahro bahanna, ada terserahkan main non tu tukang tu arsitekta doh tu anak ta sialisber. Pas kemudian non motifna, kemudian warnana, tak sah matuna sidai. Alai dalam jangka waktu dekat anak spesialis berdenon jadi dirancang maju perjulu di desain marjulu di komputer. Jadi boy menot dikoreksi arsitekta. Jujur dirancang mana di desain menon di mana di komputer di batu rumah tu arsitek menon makoreksi muraroksi koreksiona atau menyesuaikan warna dohot motifna. Jadi apa sahabat sudah tidak. Jadi dalam jangka waktu kurang sia 2 bulan mungkin nggak si kok besude. Tinggal masalah pendanaan mak. Oras si gotong. Agak bermasalah mungkin audio nih. Pak Erik Katsigotom. Oke. Jadi merdumu tu akan tahapan-tahapan di ulau tah ba apa dulu dok roha hatan tahapan berikutnya atar dia masih ulau tah. Jadi tahapan berikutnya mana online adong do memang akadongan nama dokon jol tas selesai ko studi pembangunan sipil ni Ui AKTPD do taka nomor 2 mutusi. Alai ba tapi kiri mah dia bayar menjadi skala prioritas. Jadi tahapan utama neng rosi ulota ima sarik-saring nyo puta. Ba belum timuse dohot guarna. Ba nobel ke sulota ima horja. Horja nanek patu kopta ya ke arena neng ro. Jadi ada 2 opsi. Opsi dapat dulu. Taban masih ada paket, masih ada tahap mata baik pembangunan fisik di Tugunya Puta ditambah sarik-saring plus goar-goar dungi mengulum majo pemudana tu horja. Di patu kota manomuse jakarina mangihut. Hai becedi. Imajo ada. Opsi dapat dulu. Opsi dapat 2 hon. Penyelesaian pembangunan Tugu habis ini mengulur majo dungi tabai masa paket saring korja tema morginon ulala bangabui berantas ada kesimpulan era dia ma tirot tak perjulu asa tabai bima jok kapan dapot tasoni ba jok kata pengantar sian hami panitia pokoknya ba jok mulate tidak sama mesti tu moderator kalau ate ma di ketua na patorakon tahapan sahat tu sadarion ala baru mula sakuta dope ketua ta mungkin informasi na valid ngadok sakuta. Songon menanggapi do mengalian ka saran doho petunjuk ni pasa maperjulu tu abang niba opung ni si Aurel sa Kalimantan. Alana siap perjulu ke di pasa ketua masalah keramik. Suna molo dipasang keramik udah mendekati finishing. Molo pasang keramik dah. Alai adong dopeninna ka drainasi naso di patupa dohop papan nama guar-guar nyuputa berkoordinasi dohot arsitekta alisber baru dibain opsi 2 na perjolo
pembangunan fisik Nyoputa dohot mabui sarik-saring baru opsi na padua humuse harina mengulah korja adong do opsi padua hun masuk sarik-saring do orja di pasada. Jadi ini pasak maju tu abang niba songop panasihat siap Kalimantan opung ni Syaruyal mengalian nakka nasihat mana petunjuk melate. Horas madi kita namar dongat tubuh mulai ate itu hatta di bagasat cadarion buhita jum pajupang bohi mulai ate matok pasaton nami secara pribadi au tuhamu sudah pengurus mulai siap ketua satu seksi-seksi ala dilihat kamu do rohamuna lao mabain tempat Nioputa tu tempat natibo tu batu napir molo binereng fisikna sama penjelasan ni ketua sian akka gabar sia jum sia dia memang pantas do kita pasahaton moliate tutuhan ala boy kita mabai congonon sahatu fisik ni bangunan ni nunga hampir mendekati tu bangunan utama. Alani di penjelasan ni ketua adong dua opsi molosian au pribadi lebih memilih opsi pertama dong. Buasi opsi pertama, molodung jadi niat tubuh dipasang keramik jala ngadi baik tempat ni oput tadi si holap pamasukon tapa masuk majonian sarik-saring ni oputta dohot sude tubogasan sa mulai sian oputta sahaladatu martubur Raja Boksu, Opu Hajurua. Jala muludung masuk niat sifat disan ngahira-hira nata haraponi tipak jala denggan diinganan Nyoputa. Molo tabereng akka dongata hula-hulata buruta na adong di luar si gotom na tabege dang binerengnya nalana hitaun di pangarat todo terutama iba hola mabigido sahat tu saunari buruta peparannya pubuangga dang dihorjahod dope alai nga masuk saring-saring ni opubuangga do buruta tutu guna sidai. Sebelum nai oputta mulia masudung ngadi pamasuk saring-saringa dang di horjahod dobe. Mulu tabering do rupaning tahapan nasida masuk majonean sarik-saringi tutugui baru ma boy pikirata tuakkana asing molo di pasahak tuhatai dihita dos nitahi dohot lau mabangun lau tu sahat tu pesta horja molo tabereng horja molo opsi dua olo ma annonon molo opsi dua di padomu doho horja mungkin 5 tahun 10 tahun naik dan tapa masuk ke saring-saringnya buasa Piga horbo bue totta, bue dosa ada horbo. Ai molo pamasuk sarik-saring, bue do pinahallo guna marmiak-miak. Molo di horjang ai kok korbo. Dang bue be horbo na taduk na pendek. Ngai kon neng mardo mu taduki budi. Molo neng mardo mu taduk ni horbo engat aboto biar gani sedia. Sada
nama tu horjaon unggudang do biaya nion sian nama bangun tugui. Jadi mono sempat kita dung tapi li opsi 2 mungkin waktu nak liling dobe asapa masuk kota sarik-saring nyoput. Alai molo opsi sada do sona nisaraton bui mara. Dalam waktu beberapa saat lagi kita pamasuk kot sarik-saringnya puta. Alana molo pamasuk sarik-saring tardus do bebeanion songok kita na pele takab batu pertama ini. Om marana perlu saran nami tuhita pala luhukna nak pesongoni hatat tadoon badia dusni tahita idu si bain nasab parjolo musehe ado telepon hahani ba ketua dokot joakang di huta lulu ijo boruni oputta sahalada tu sah tuhajuruan adong do na adok taboto hola boruni boruta opu buanggaro. Adong do boruni oputta opu raja boksu. Adong do boruni oputta opu hajuruan. Nah udok ko tuaka ketuaon dok ko majo tuaka donga tubuta na disigotom asa dilulului. Molo pamasuk sarik-sarik kita dohonot tado boruta ikut disi. Mungkin molohita nuaing na taboto akka satu boruni akka putta nama ayaw perak kuboto sadiri pribadi arong do boruni putta opu martubur koparan ni opu buangga boruni putta sahalada tudo manang boruni putta opu martubur manang boruni putta praja boksu manang ima pamana contoh alai moloso adong do boido diwakili peparan di buruta opu buangga iya buani mu tarsongoni majora dilem maju tudongan asa berkembang saranon mulai ate mak Bapak Eri Melati mak dia kang penasihat nami Upuni Auriel siap Kalimantan na mengalian syarat dohot petunjuk na perjolo bui rata buat intina opsi pertama mak molo sianak kang undang dipadu muhorja dohot masuk ke sarik-saring di pasah takangi alana mengingat dana do biaya sudi tu horja pe mace gudang dana HP tu fisik ni bangunata tubuh memerlukan dana dope. Jadi opsi parjulu mak na lebih diutamahon sian kang niba opuni siarulial siap Kalimantan. Dapat 2 hun di pasatakang asa talului boruni sahalada tu dohot satu boruni oputta mertubur asa mungkin bui taboto akai sedo buru nioputan siam mulai oputta salada tu dohot satu buru mertubur molope soadong ba buido mo kili sian oputta pamurata opu raja buangga ima di pasatakangi secara intina opsi perjulu mak nagabe si pasahatota si laksanota tu juluan niarion melati ma dia kang niba opu syaruel nak pasahaton nak nauli naringgan akasaran lao tu ulauta nanangro ni pasama musitiki alai sodo situata setabi maju nasihat Jakarta ala hadir nasida jadi ni pasa maju tikio tu situa nami amani Jeremia siaca Jakarta Butima oleh lima amang moderator do disudi hita saluna na marpungu bar zoom melalui dunia mayaon. Jadi molo sianau sendiri nunga katakas ugureton pada pot
taringo tu opsi-opsi sarupa do kami do amang perkalimatan opsi pertama. Jadi memang dasar pemikiran pe songoni do alana molo perjulu bangunan ikut selesai honota molo maliling dang adong isina. Walaupun saya gabe siga dang pinamasuk ke besar-saring. Jadi molo opsi perjulu tinggal nalai memang saya dong do kendala. So gabe lalap pida dang tatar patupa korjatek. Ale tok mai peningok mai da isi. Jadi melihat mah disudia ka naung tupa sah rodi nama keramik. Berarti otik nama noak si pikirat tak kolan memikiri ulaun nama do taka si. Jadi taringok tu ahi memang satuluk daw isi songon nairok niamat amang per kalimatan. Lorong dapok ta buru niya ka puta na perjului peneng manian takasan niya ka na diutak. Jadi ima Josian hami amang moderator upaula mamusia to oleh tu. Wala tema di situ nami amani Jeremia sia Jakarta nang mangalian sokongaran manang pendapat dohot sarupa dohot tu hala akang opung disyaril sa Kalimantan opsi pertama jala dalului ma akka burunyo puta sarupa terkingan jadi mulai ma di akang ni bastuai na sa Jakarta na mga liasaran sehingga ma satulog pitan no di sarap di opsi pertama na dem di pasa itua di pasama mo tiki tu sekali maju sa Jakarta jo sa Jakarta majo mulate pasa majo sa Jakarta sekalian alana channel lagi ke arah Jakarta on ba niliam matiki tu ngalupa bapak ni serteva Gabriel do Bapak Ronauli memang taringa daw na sengaja do lupa na sa gua nilihat tiki mulate jadi melihat mak jadi memang di antara dua opsi adong do mempunyai kelemahan dan kelebihan. Alai, na pinatorang ni aparanyi banaking opu Auriel, sebenarnya kontradiksi do tu nai belum menurut tahu. Alana budi contoh nai benanya apara nakaning sa perong opati sa pesonari nang dihurja. Sungguh putih Malaysia na 30 tahun kan. Jadi siap piga nak contoh nerok ni aparani ba sudiru bang dihorjahon alai ngaliling dung masuk sarak-sarik. Artinya ima kelemahan na artinya ropaning jolo tapasik kok masuk ngahera longgar hidadu memikiri na. Tapi justru di sido kelemahan itu. Artinya songon tuduna putam masudung mana sebenarnya tuna 30 tahun deh. Tidak terlaksana untuk di horjahon. Alana saya betul dah puncak ni sada tugu horjar. Artinya robani molo aduk sada tugu dang di horjahon. Artinya sebenarnya kegagalan. Jadi memang orang konaking adong sama adong kelemahan, adong kelebihan. Alai molo opsi kedua misalnya, selesai sudah fisik sudah selesai. Kita tabai misalnya waktu sa paket masuk saring-saring langsung hari pertama saring-saring, kedua horja sadari misalnya ulala lebih membantu semangat tak. Lebih membantu semangat tak untuk tuntas dalam melaksanakan pekerjaan. itu. Jadi artinya rupanya situasi yang mendesak lebih cenderung memberikan kekuatan berpacu menyelesaikan tugas. Itu sebenarnya anggota Gabe secara menurut pendapat ini pada artinya psikologis di hasil maun ketika memang ada beban dia akan semangat dan bekerja keras untuk menuntaskan.
Alai ketika diambil jeda waktu yang lebih santai, justru itulah yang akan menghentikan semangat dan bahkan menghilangkan semangat. Artinya tersonon. Semangat lumayan na adong dihita adalah di generasi ini pino perneputta burokum majo 45 sampai 60 tahun ke atas. Saya kata mengurta. Ya. Alai mau tapason puluh tenggang waktu 5 tahun. Itu ingali. Artinya nganong be di antara hita na so sarupa be semangat be dengan semangat awal. Alani yang mungkin ada kapakut kesehatan, faktor dia segala macam. Jadi alani rupanya izinkanlah saya berbeda pendapat dengan kadonga tubuh mulau lebih dominan tu lebih aku kedua dengan alasan keadaan yang memburu kita akan menjadikan kita semangat untuk menuntaskan pekerjaan. Nah, opsi pertama nak kening keadaan yang kita buat lebih santai akan kemungkinan membuat kita akan kehilangan kesempatan atau pekerjaan. Jadi saya opsi 2. Terima kasih. Molate. Molate ma di Hahaniba Bapak Nisironauli Nasihat Jakarta. Nasida perasi tua dua te manang gembala do lupau. Tua. Perhalado deh. Perhalado si tua setabi. Nak perhalado pusat be. Aduh. Perhalado pagaran. Pagaran molate ma alai dominan Bapak Nisironauli ke opsi kedua. Alana semangat nina. Semangat dohu bereng intina isi adok semangat ta di generasi tahun 45 sampai 60 tahunon mungkin terlaksana tuntas. Alai molodung 5 tahun ke depan semangat akan pudar dan mago masongonira ngali ala dangadong be akka mengalias semangat. Boydo tohoi. Opsi kedua maninna si piliton menurut Bapak Nironauli Nasihat Jakarta. Molate ma di Hahaniba. Ano boy marahira sharing duk sudah kita mendapot aka mengalia pendapat boy mahita sharing anora duk sudah kita. Sonari ni pasa majo ala di sodo hadir anggini bas tuai adi Bapak Evelyn wakil ketua. Majo pendapat majo anggi Bapak Evelyn. Itu cuma jo moderator tu. Aku ke Jakarta sanai. Oh, aduh, lupa Jakarta sanai. Alana, dami sobe. Nasida. Ubirin roke satokin. Ido. Kapag Gabriela. Situ ada olo melati. Natuan ido. Adi pasing atomu tetapi majo sangat ni opuni Gabriela. Sangat boleh kami majo kesempatan odo hormat tu opuni. Mabigay ba sa ribu di dalat? Oh ido. Oh ayalai ala hirasante do bereng sedang aktivitas di dalam nanti. Olo. Oh malaki na istirahat do sok kira udah di sini. Gotong majo. Oh si Gotong olo malaki. Si Gotong halo. Halo si Gotong. Suara beda terdengar. Boy do monitor si Gotong. Si Gotong monitor. Boy do di BG. Suara nami. Nableng Dewira. Beleng. Mungkin signal hilang-hilang timbul rate. Arung dakihan di si Bapak Nisiri do sepak warkan na dia ni mana? Pak Erik. Tadi ni masih Gotong. Si Gotong. Di balik ni si Taridaki do si Gotong, kalau si Tarudu. Kalimantan do. Gotong. Pak Erik. Si Gotong. Terganggu mungkin jaring apa? Oh lo, ala hirahubo to dakihan terganggu do ta. Bani pasak majo tu Bapak ni si pilih nate, wakil ketua te. Duk saya no ba bersiap-siap menon natutunanyo pu ni Gabriela te. Duk saya non wakil ketua te. Pulau Samosir do Pulau Samosir. Ada kadir do pinasida. Enggak, ngai bagas. Rokoknya lagi. Iya, tidak alana sa pasahat tapi
dak siap dope Nggak, angkat jempol di mana? angkat jempol ate. Panasihat nami nasihat Samosir. Ni pasak maju tiki tu nasida. Soalnya ini kan kita sih segar ini. Tu abang nami Parsamosir di dia do posisi boy do di monitor suara nami noeng. Di pasak matik tu abang nami penasihat Parsamosir. Rusak yang dia. Jadi dengan apa labu itu komentar ya? Tiada orang di hati kamu nak nangi. Nagai marabalangan no. Lagi mana tu biu? Terus kita macam jatuh, kena sing macam ban. Oh lo Kang Molate, ala barusan Ini lang, nakuna juga. Ngolong. Ni pasak maju tuan gini juga. Bapak ni siap beli nomor siap mak. Medan. Siap Medan, opuni Gabriel, Satabi, siap Jakarta untuk saya nolong anggini bapak disiplin. Pasak manggi. Suara Pak Evelyn. Ngagiser modorai mana? Pak Evelyn suara. Bantu jo si Caca burutai mga konido ahli IT dio burutau. Nah, lo signali lo do susah. Ay bodo situ horo signal mic kape. Amang moderator, bodoh bigi. Boy akan. Di baju tong pengumuman molo pema makatai baru pedibuk kami na unak pahaw. Dia kena makatai mabuk kami. Olo melate di akang iba na dua bapak ni si Jeremy. Molo makatai ita baru pedibuk kami mungkin molo tabigi hata si anak kana tutuat tado tapka penasehat taba mati mamikta te asa konsen suara ita tabigi itu na mangali anak ka pendapat. Boy do monitor Bapak Evelyn. Tang boy do pe. Ba di pasama ala nggak hadir dakian abang di Bapak Jakarta dakian uni Gabriel hadir. Oppu Gabriel lah do amang. Gabriela Ya. Gabriela melati salah ibu hundukon. Opuni Gabriela. Molo monitor do akang opuni Gabriela bui mara pasatamu jo hatana uli nadingkan saran sa bui tabigi itu akka kegiatan tanah agro lima. Tang monitor te na adong sibuk tu naing abangi opuni Gabriela. Boy do monitor hoanggi Bapak Evelyn, nga terbuka mi. Terbigi Pak. Pak Evelyn. Nah puasa pertama yon gudang memakai signal. Coba keluar sekali Pak Evelyn, masuk musik. Olo. Oh, idora kuncinya. Di keluar hojo baru masuk musik, baru langsung main. Ay standby hubereng Oppu Gabriela. Jangan dong, dak terido depi melubir sana salah udah. Ngairahin man hubereng, nasubi alay nasibigir naik. Nah jono dengan corong di masjid itu sih. Nganyong, ayo hadir be opung ni Gabriela. Setabi akang abu iramu pasahato nakana ringgan nauli naringgan. Ributi ada kubigi. Ributi ya. Di pinggir naing, di pinggir jalan. Dang ibiginin na bama ita. Aduh Puasan lain lagi merdala 2 jus, 3 jus. Atau ni pasama tu hang nami Parsamosir panasihat nami. Parsamosir mojo. Jadi mau lihat tema baru saat do piau yan hasomalan kuingo kumon iname termula tu jabu. Tangi
Aura konaking dak pala huwa to mang na satu dia di hatay hamu. Alay pikir aku songonon. Molo progres di lapangan kata bereng ima mengenai pembangunan Tugu. Diari nasalpu ngamang katai baru panitia molo di reka-reka imana taringot tutugon untuk khusus fisik tanpa bangunan-bangunan pendamping nasing, pendukung nasing, ba taringot tu biaya ngahira hira cukup disi. Alai mangnabuhape tetap bahwa programon kegiatanon berlanjut do musai mana tu kegiatan pesta. Jadi mulai do panitia ngaboy raha ata taringot tu pesta manang ma perencana pe mang nasongo dia partordeng dion ngaboy mulai raha tata inna panitia nauli mai dape di progres di lapangan menurut tukakta ngadi baik di si ngata bayang noy songo dia hira-hira pilih persen di mana. Amolo sendiri setuju mai badisi moloro bornginon tahatai mengenai kelanjutan. Songo dia menguse periode berikut naik si patu-paut tak. Tentu mai itu na patakok sarik-saring do satu pesta. Tetapi jo Kang, nakingan ngahumulai hami dakingan taringot tusi mungkin anak terlambat dakingan setabi jo di Kang. Adong dua opsi. Opsi ini opsi pertama di masuk sarik-saring dohot horja berlainan harina. Sarik-saring majo mungkin dungadong data baru pe horja. Opsi kedua sarik-saring dohot horja di Padung waktuna. Alai memerlukan gudang biaya. Omara yakingan ngai pasal kedua mungkin dia ma opsi na anapas menurut akak kira-kira nasi laksanonota. Menurut pendapat siap Kalimantan dakian Opu Auriel ahla akang boy maju sarik-saring perjulu baru molodungadong waktu museba horja. Saru pada do situa sa Jakarta dakingan sa Jakarta dakingan amani Jeremy madok songoni. Alai sian bapak ni si hadak angen sa Jakarta tong molo lagi semangat Ronauli ba di Padubu mai buat nih lagi semangat na lana boy don non gabe dang di horjahon nga saya tugu boy muse adok pendapat ima hira-hira dakian Kang na gabe di pasak kedua dia opsi beto tamanate pola tema. Jadi songonawa merengon dua mahal sada songonon. Molo memang untuk efisiensi do hita ekonomis molo songonawa milit songonon. Hita parohon sahali mahula-hula. Ima di pesta horja. Molo opsi paduahon molo songonawa dokon iya sah-sah saja mengikuti saja alai molo memang tahindarhon mengenai efisiensi menghadapi hula-hula. Jadi mulai sekolah dari segi efisiensi, memilit, cuma aku masih sekaligus na kalau saya maju tuguon secara fisik, nak pesolengkak berbesudi, baru manon, itu tu pesta mai mana sekaligus mah dipestai, hari pertama ima mau disama serguarna, ima sulang bau warna untuk panapin. Ima hari pertama, hari kedua pesta. Artinya songonon, kita paroh sada hula sekaligus mahita di si paroh hula-hula. Ale molo opsi kedua imana mangnabu HP. Iko 2 hari roman non, 2 hari bahonan manon hula-hula. Berarti kan tanpa biaya. Pasti mengarupak dohi tadi hari pertama mengarupak dohi tadi sih. Mengarupak artinya memotong. Pino mak 100 kilo kok habis batu sih.
HP na ketika kita pas ada hononan non tu sekaligus mana dohot pesta dohot di sipa takok sarek-saring si saras kilo dengan ang bay dohot tara support sahali namay ima molo saras sina au pangulo itu au molo men ala na hubereng mana hita dalam hal panitia satu saunari bahkan untuk fisik saja keolahan do panitia keolahan do hita lau papungudana iro sa do pikiri pena saya khusus siya naal penga hudokoni siya jumna terakhir na minggu nasal mga hudokoni molo sarak ko ba sarat do dah dangi ko memaksakan dia magkehendak na lebih tinggaan manang na demokrasi imana aklamasi imana awas itu jurusi ini pertimbangan siya na uang ya molo taringot tu opsi pertama atau opsi kedua jadi saya lebih memilih opsi kedua ima sekaligus may mana anon di hari di si may mana pataku sarik-saring las di si may mana non hari kedua di si mana mana marhodang terus ini pikir aku uang ya mau lihat ya Pelatih madi panasihat nami nasihat samosir. Opuni Keko. Satabi molo salah medok kan. Lebih dominan ala ni soal ni aka biaya nina opsi kedua. Di si pamasuk sarik-saring hari kedua orja. Jadi tuntas. Memang dapat roh hadi. Ala molo horjan non lasidu dahulatan si juta. Gabi 2 hari membiayai tak transport saru badok pendapat ni akang iba bapak ni Ronaudi dakingan molo ni bereng do sama-sama beruntung do sama-sama denggad do non alai ni paido maju pendapat nasing muse ngabui sian opung ni Gabriela sian Jakarta lihat kamu jo pendapat opsi kedua Opsi kedua, nah di Padung. Di Padung pamasuk sarik-saring do hotor daerah Sonima. Oh, melate. Opsi kedua, berarti molo di pemilihan voting 32. Do ala akang nakian sekali nonton. Alai dinggad di demokrasi guarna pe akan mengaluli itu nadinggak kita biasa doi di ka mengaluli itu naringkan ni pangido ka pendapat. Senari ala mungkin non kurang pas dope ala ni ributnya di samping sian opulu Gabriela se Jakarta di pasama jo tuang gini ba. Bapak ni si Epilin nasi Midan. Jadi mau lihat mak. Akhirnya terbigi ya Kang. Nunga jelas. Nah, agak tilet tok nih. Mau lihat mak di kita di hang doli seluruhnya. Ai senang ang bini baru yang isong. Hang doli lu sudah. Jadi dia kanakingan di tahapan-tahapan napi nato orang ni kedua. Jadi ada orang semasuk lo behita tu opsi ulala. Memang secara fisik mangna struktur molo dia ka bangunan-bangunan non akhirnya selesai alai di finishing ba tetap merdalat dope jadi molo tabereng mek tampilan ni tugui bang masuk keramik berarti tahapan finishing alai di nama mikiriok kita di nama dalanyok kulala perlu dobe hita flashback to pudi kurang dobe si pikirata biaya taring tuson alana di jumjuk tabe na minggu-minggu na lewat arong do beraka songon si tutupata tu par toko kemudian tu upatukang tu pendeta na tong do be konarok si tutupata jadi gue ini buat kesimpulan perlu hidup ya keadaan nak tabereng nuaing songon na tahap-tahap finishing tu masuk keramik. Ima zona tu sina opsion ulana
dia manueng ate si dohonotan waeng taring opsion alana molo tu menghemat biaya memang tu opsi badua honodo ba orang noru bani so nerok ni akang opu Aurel akang niba per Kalimantan nama mikiri horjau memang biaya nabal garon apalagi mah di Badungi mana tu pamasuk sarik-saring nabal garon memang on biaya on jadi songoniba berpikir hera-hera waro benot tanwaing marahon molo tabadomu on adong do benot hera timeline na songon sebagai acuan di hita 3 tahun naik molo sempat dong yang bagi 10 tahun naik emang 4 tahun naik nah aulan nabora ton songon nerok nyakang bar Jakarta ro nauli hera olo pudar semangati jadi molo tabereng do di perjalanan ni pembangunan tugunnya puton molo sama pedabot saniba au opsi kedua homan yang menghemat alai tawan mau waktu na hera-hera sedia mah sasaran timeline na alana mangulum maju kita main satu kinol lau babungud dana ada tu mungkin terlangsung kita lalan waingon tu nama masuk sarik-saring dohot nama kerjahon dohot kondisi na songonoke wangata jadi molo songonau dabot paling tidak mah ikut banot tanong waing waktu nyon mang nasa tahun timeline nyon hera-hera bodo dapat titan waingon itu maksud tu unang sape mago semangat na menggebu-gebu nang di sita rupani di paparan dia putah unak sape hilang mai rupani siak kita na badua on na tohoro nek kang apu Aureli ayaw pirang arok kuboto baholan abuang garaja do pemurwatan huboto ape ngoputan nek sasahalada tu opu mertubur opu raja woksu opu hajuruan baron waingon adang marito wion naroa marupani mangna molo sen sahalada tu majun waing anakna tu opu mertubur dang marito mangna isiron waingon napas marito waing ima tu oputta itu pemurata buang garaja jadi anong liberan waing si pahusar-husarot tahun anong do waing hera-hera naburukta mate naburukta mang napamuruatta selain ni pu buang garaja ima jorupani padapok saniba bolo songonau contoh si padua ma tarsoni ma jo akang na boy padapok sianau Melate manggi di Bapak ni Sieplin songon wakil ketua di mana teh so di Aton dan Sembilan di pasahat nakingan tu opsi kedua mah alai anong matem lain na waktu na mungkin terlampau lama mahulalau alai mulubuin yan masuk saring bersebut na marhorja alama mer kita di tikido sudi biaya rasa dak pola dong do waktu naon bainut tajarakna ai gabe opsi pertama don molo do jarakna tabain alai molo opsi kedua sadarion contohna pemasuk saring masuk mahorja ima molo opsi kedua dohot pasahaton batalulu ima pamurutta dang mungkin dang adong akana beruta akka itu nyo puta sian sahalada itu satu mertubur pasti lah dong alai na selalu ta ingot pemurata ima siano kita buang garaja ima nagabe jonok na selalu ta ingot bahwa pargoting pemurata ala jonok sifata jala saya di tulupi doakana ulina denggan tuita jadi alani pendapat muse ni paiduma anak kami bapak Dispriska. Adi do bapak Dispriska apa bapak ni si Priska. Liam maju pendapat jo akang bapak ni si Priska bado opsi pertama manang opsi kedua. Nah tapi kita kinga ngahirau pak kosongon opsi kedua dot opsi pertama 4-2 pelate. Gue do monitor Bapak Nispriska. Akang.
Waiting for connection. Serta bijo akang par dan kelapa. Olo. Maksud tu timeline no tersongon do tokang akang maksud tu timeline no tersongon do. Jadi mau tangga maju yang tahap pertama satu finishing keramik nggak selesai. Om maju yang tahap pertama, kedua hunuai Pabungodana mang nasional akang kedua mangulon Pabungodana untuk melaksanakan opsi kedua honor datang maksud tu dibayar timeline na. Molo contohnya asa tahun pabungota dan naon langsung pamasuk saring dokter ja atas soni maksud tukang jadi timeline dung finishing duk selesai do fisik bangunan secara keseluruhan baru adong menguluk kita stokin pabungodana rasa tahun mengmesere sunga tahun atari maksud tukang mau lihat Oh, ngayura dapat kami inti nanggi pas deh. Ay nahurip udah kingan pemasuk saring baru dibayar tem lainnya manang na 3 bulan baru horja. Tapi tem lain siang finishing dohot tu opsi kedua. Asa adong kisi pakyota laut uluan pemasuk saring do horja. Akhir-akhir mana yang pendapat teh Bapak Evelina teh. Izin memang moderator, izin stok kejo. Oh lo, lanjut. Kuti sektor martopi rupaning so laum patumungun. Mulai malu pendapat senau, artinya tes selesai homba fisik setahun non, do sudah perlengkapan naking kapar kerja segala macam. Malu tubuh tes selesai on sampai Desember, baru selesai Desember 2022, mulai kita mesti start misalnya Januari 2027, Desember 2027, koi tabayan pamasuk saring do kerja dengan catatan. Dan pola naik kosai wah kita marpesta alai disui sudi taulahon tuho ni parada ni sesederhana mungkin kita laksanakan. Alana kita iko berpacu waktu alana kemungkinan pola di generasi kita mana mungkin na sangat peduli on. Mungkin mau berlalu generasi on ya saya sangat pesimis untuk kelanjutan dah. Soni mak mau lihat Mulai mah dia Kang Niba Bapak Niro Nauli nggak boleh lebih. Serta bijo moderator. Halo Kang, lanjut Kang. Baik video naik. Dak segampang na tak pikirion ulaun ada di hutan. Dang boy benota sederhana horja. Mono horja marrobongan do akka hula-hula tak minimal 40 halak. 40 hali opat. Bayak kok kita ma 40 hali opat opu robonganna. Dang do pe hula-hula ni opu tau hajuruan tolu. Sahali manor toro minimal do. Waiting for connection. 40 halak manang na 40 halak. Gidia do wenomu penginapan niyon. Di dia do weno mu mabain toilet nion. Satu sido pikirata. Na jolo pe pesta ni babiak na ingol. Di sido dipikirim na tergendala. Molo horja dang bainot sederhana. Dang olo hula-hulatta sederhana gokonotta. Molo pamasuk saring-saring dos doido peletakan di batu pertama. Dan mungkin molohor jawainot tadang marrobong akula-hula tabu itu luhala. Minimal do 20 halak tadok niope minimal mau 20 tadok. Tarom magabaran mululau bolon. Nadengga do akan nidongan di opsi-opsion. Alai boha 2011 sonarion papungudana pehita papungu 200 juta pe maul. Apalagi di horja dang boy pinahalo beriso di horjaon ikut korbodo nunak tapi kiri sederhana pesta molo horja manidak konarong don peparan isahalada itu nama satu torudang boy sederhana jadi unang berpikir kita sederhana robong adon hula-hula tahun manang boha pe marpikir mangita boa madang gurhon naswade na hacit tangan. Dia nabui tajalahi
tapi kiri ma naudenggan. Unang maranganangan. Gabe gagal hamu di para alang-alangan. Mati sih. Ingot kamu nah udok konong gagal hamu di para alang-alangan. Molo pabal gahuro anganangan. Nilaksanahon masaunari na buwi nilaksanahon. Ala rombongan ni hula-hula dan buwi batasan. Dan buwi dohono tuta galip tuluhala mahamu dangoloy manortori. Minimal 20 halahi sabus. Opak hula-hula opak bus. Ono hula-hula ono bus. Alana si majudak si litonga hula-hula ni hanjurua nga tulu. May kokida. Jadi mangulaho pestaon nakabayak sederhana. Dang boy huilala bainot taong gabi barungun. Oma masukan doda. Moloro sadarion. Pamasuk sarik-saring marsogo pesta horja. Mungkin boy maroto lu rumah tangga. Alain go di horja do daong bus. Jalan boy pinahan lo budison. Horbo do piga horbo buat tapatil-patil parjabaran. Unang diri hamu horja boy son namar pesta ujuk. Manang namar pesta pasidung ari-ari. Omma pesta na belga. Jala di somma hula-hula mangido na sinari ni sudi peparana. Omma adat. Iko balga-balga ada benamu sudi peparana tuhami. Ngatorop pamu ngadiliak kamu hagabeon. Ido dohonon ni omma gabaran ni ada di hita muliate. Mulate ma di akang ni bahasa Kalimantan penasihat Bapak Opuni Syarial. Lau mangalehon buah partor ding ni horja, buah partor ding ni pemasuk sulak sarik-saring manang na peletakan batu pertama. Jadi asa bui tapi kiri tua kadongata horja songon naidok niakangi ya badang bui pinangalu bui korbo do ipe kriteriana ikonadong do taduk na mungkin alai sesuai dohot kemajuan zaman mungkin tohodor songon naidok di bapak ni Sirona Uli mungkin molo tabain jarakna mungkin di generasi ta boy do terlaksana molo di generasi ta lain molo tu generasi na nangro barangkali horjana dak terlaksana beon mula pamasuk sarik-saring dohot mabatu gudo alai nak pesongoni ipasama jo muse ala hadir di zon Pak Jeremy maju asal angkat tangan di mana? Pak Kang ni ba setua Bapak Jeremy ni pa ido maju pendapat na molate. Jadi mulai dari madi kita nggak tunggu dah nggak pendapat. Nah dia nakingan pendapat ni adong lebih kurang nak. Jadi nah huruf di si buasa berpendapat tahu di opsi sada. Jadi nah mulai buka Mei 2010 lalu ada satu juga bang perparamatan deh, mulu salah koreksi deh. Yuk. Mulai buka ta perhepengon ni punguat ta akka peparan puta salada tu di Mei 2010 lalu 170 sada. Jadi 2010 lalu sampai tu 2022 hampir 7 tahun. Jadi di jum-jum nasalilingon nungatar sa hurang rangi hami akan hadir di jumon taringok tu sumber taringok tu sipa-sipa tu paun sahat tu nanang manuhur keramiki pasik kopon. Jadi na mangihutos sepak kata yonido gabi binaim ma opsi pertama saya maju tubui masuk masarik saring. Jadi soalnya dokter yang gini bapak bapak Sirona nakingan, memang mulu tapai mado 5 tahun atau mungkin gajang mau murta mulu marsapua kita ngara runduk gendoni 80 tahun korjana. Nah jadi adok saya datang nasolo bisi. Nah neng si pasahatun naking na memilih opsi dokter. Nah jadi mulu ngata pilih opsi pamasuk sarik-saring
nakpe dong rupani si patupao di nama demangot tangak kahula-hula di RI dak pola nagabe mangaruduki di hita tu anggo menurut tahu dah alai luksayan no pamasuk sarek-sarengi tapi kirima strategina songod dia jadi ngayahu wapeho di otariason di perjumo nate di hita selalu nakana sering mengutun jum sampo paranyo puta 750 molo sosale te bang ade parparama tade 750 kakak. Jadi molo 750 kakak dibagi dua na potensial mangalian 1 juta. Dibagi dua misalnya mangalian 500. Jadi molo soni strategi nama si pikirata unak sampai lobi sian 2 tahun. Jadi molo nakingan tapa sidung jo sude baru tapa pengudana ima ahana perhitungan 2010 sampai 2022 170 sada alai gorang do pihak kasih tutubat mana dokter yang gede banak ngaman sebelin taringo tu padeta taringo tu aka naasing gope so saya do pe tangga-tangga pagar dak saya do pe sude dokka teraan ana. Jadi berarti lo bisa nih dope si pikirat itu sih. Nah, ipe ngana saya molo tapa sobu dan noni lauma ai perhitungan nami dot ketua atau emang ketua 200 juta. Nah, alai di 200 juta olah ni horja dope. Ya molo perhitung aku 250. Kenapa? Adong dope not tabani tuaka lao songon dokter niamang per Kalimantan. Manang na teda, manang na fasilitas yang akan dipakai pada saat ini. Edang bui holan roh laki tahu bojak ko bulak dak songoni kan. Adong go betok ane paiter do be aulas mercenari songonon marsu songonon baru pe di area ahana kan situhuna ropani. Jadi mulu songonon dok 250. Jadi mulu tak pikirin dengan 170 sada 70 tahun. Mulu 250 berarti 6 tahun naik. Terima perhitungan. Jadi dang ale dak tusi kita lau. Dak tusi. Kalau saya tapa masuk sarek-sarengi, tapi kirim strategi apa yang mau kita capai. Strategina opsi sanau, saya saran sanau, siat 710 peparan dio puta, satu ngasih ani 120, 120. Nabuy mga leon sa juta. Dan 1 nga masa 120 mo sa na mga leon 500. Ima Johana, ale molo petung dito runi ale nga mendekati mana tu 250 molo perhitung aku. Nah, ima jangkana berarti selama 3 liling ulah honot tahun. Ale di perhitung aku 2 tahun pe. Jadi nga atar hureka-reka hamian sianu. Holak kita na berjumong nga onom. Kira-kira begitu kan. Jadi bisa lah. Sana si panahatan na tiki. Sekian sana ngatorin naman kan. Jadi tersoni matong. Unang gabi hita gabi suko dia ka aho. Molo taba strategi pertama. Ale nga sangap jo oputai masuk tu batu napir. Tutaba natibbo batu napiri imat pertandane. Baru tapi kiri strategi tapi kiri lau pau pesta. Sehingga mulubui sakap tahun di pasu-pasu tuan 2 tahun selesai disima hita marfor jabulun. Apa tu pa masuli mulai maretong. Dia tersonido na jumsada 225 dopina bungu kepada foto buti baru pe adong masada hana. Ayang go piga leleng holan opat talak ng 5 halak na jumon nung nga dirang-rangi satu sih. Jadi molo sakituai saya dia do hira-hira pakeon na lotorja sekitar 200. Ngai pat orang nasida nasakuta sono mahana o masyahanin na. Alerang daktarin cido pe betul dak punah kira-kira berarti mana bayaka nahobartusi tu fasilitas
misalnya transport dan lain-lain segala macam 50, jadi 250. Strategi itu 250 masih pikir rata. Kalau kita usahakan 1-2 tahun laksanakan. Berarti 2025 nungamar kerja bulu. Ngasih saya be utang tak. Ima jo molo manghetong untuk utang. Tu semangat tano yang ima perbuwe na next kita pota di sakap tanah nata patubo. Dia tersongoni ma pandapot. Jadi unak paliliku kita ropani panibay pandawarok paretongan na arong dalan na arong solusi na. Mulai tema. Mulai moderator namin mang. Mulai tema di situ nami ala abang Bapak Nisi Jeremy Sia Jakarta. Sonari asaris juhita ada pendapat ala isondo sekretarista di dongani ala akang na selalu setia di belakang nasida buruna bitubudu. Buberek sian kedekatan ni macai Jono Kiedo sekretaris Twinata. Sekretaris yang hebat pasti didampingi istri yang luar biasa. Ini menurut pendapat kami. Kan ala muncullah Kak Parsamo Siranong dobe sebelum sekretaris Kang. Mana sehat? Halo. Ya, lanjut Kang. Jadi sono molo dasar pertimbangan takkan manut Tuhon opsi pertama atau kedua na perjulukan EPA do faktor pengeluaran alaiman isido hita kewalahan masalah jadi bigamu doi Begini Kang lanjut Jelas semua. Lana mate kami nami sudah Jadi kalau makatai sudah kayak apa? di pamate mix sudah asa bigi kami. Iya. Jadi molo opsi pertama dota turuti pertimbangan dari segi efisiensina, ekonomisna, imai udah kocinaknya nih. 2 hari mahita parohon hula-hula. Ngata berek tiki peletakan batu pertama. Sungguh dia haroni hula-hula tadi setik ini siak kuta galung dohot sian marga taburan terutama. Apalagi manopat aku saring-saring. Molo songona memprediksi ikut pinama 2 hari nasai matong musian nom molo holan pak masuk saring-saring. Tabba mamusian di hari ha molo gabe tu horja. HP na opsi kedua on na winain di panitia holat sehari paro kulahu daru hita. Perongkosan na pe sehali. Bahonan na pe si persitua na tonggina sudi sekolah sehali. Holat disihu rasa anggo 10 juta hita nga tersingkah nga selamat kita 10 juta. Nah di hari Minggu kami marlaning lanik songonon huai pertimbangan alai dok kordongan sampai mar 250 juta mano biaya horjanin nah 2 horbo asata analisis joibana 2 horbo tabai ini mana 70 juta sada horbo ono 10 juta maholok korbo 2 horbo tabama mabahoni hula-hula lagi kan baik kali 5 juta. Opak nak hula-hula tabai 5 hula-hula. Ala tikin hari Minggu tiki jomi mana 1 tulang. 5 kali 5 25 juta. 25 juta tabau 10 juta. Sia 25 juta. 25 juta. Pitu hula Kang, pitu hula. Oke, itu hari 5 juta. 25 juta. 25 juta berarti 15 juta mah. Tabba mah tua kana sing araw dia kami permusi dotak kateda segala macam. Sojo bolo satu bonan nyari sia. Tergantung tuh hita. Tabai sia.
45 juta. Ah. 45 juta kan 105 juta. 105 juta. Mau tabani mana sudi biaya pesta 150 juta. Guys, Indonesia kok saring mai satu pesta. 150 juta boha. Ngalugi karo hamu molo prediksi ta perkira hosongani mai 150 juta. Pinalo berbeda. Masuk bab. Aro pinahalowi. Ailana. Anggaran 45 juta naik. realistis. Mula nung dos niro hadihita, tiki mabahoni hula-hula, tiki manor tormay, asa marbunga-bunga tangannya kahula-hula. Mula nung dos niro hadihita, basuri mahita na ba siya tokat-tokat, siya kat-tokat tabi matabay niya, tukpura 5,000 pesak kita naman. 5,000 halisia, 5,000 halisia, 45,000 ma siya katok masing-masing. 45,000. Manang bayar 50,000 siya katok ta masing-masing. Mabahoni wala-wala tika manortori mana tutangan nai. Boharo hamu dang di sino nai. Iba na unok kon. Sali Mardala nak cukup 5,000. Sali Mardala 200,000 sahalak. 40 halak kali 5,000. 40 halak kali 5,000. Jangan udah para sidoli. Molo sepakat do hita. Molo sudi hita paparannya puta mga 5,000 sahala. Katakan mahita 30 halak. Nama abal 5,000. 30 kali 5 per orang. Buha ikan itu main. Itu ketungan na rasa. Ibu na unok pola unang tarsonggot ti ta alana sonod di mana molo tertaru molo tu semangat di Solmaun molo terlalu gudang do bai tersekian puluh ratus juta inna bai iya to lapa ni molo inna alai ketika tarencana honi mana misalna so ini ombe semangat tu rasa biro di perencanaan pemerintah do di hita do di keluar gaut molo tarencana honi mana misalna seminimal mungkin anak sayur HP inna ketika imana adong imana lubina kurang lebih di bagasan, paturehu di bagasan namanya. Isi benar udah kon, mau lo tato tua nih marah 150 juta, itu unang tersoratak kita, itu maksud tuh. Unang tersoratak kita tabar 250 juta, sedangkan ono yang ada kondidongan naking mulai, nah tulu tahu tapapungon hanya sekitar 200 juta. Tadi rumah, nah kemampuan ta? 150 juta jalan, Horja. Seria 150 juta jalan. Iya, tersongi mahorasang dia. Tersongi pikir aku. Unang terlalu terborati tak habis bino tersongi dia. Ay tertate ya naborak no main biban mentah hadihi tapi biban semangat. Tadi lo maksudnya. Jadi tu Pak Ronauliano ke situ sudah mulai dong dihita limit waktu. Molo memang sepakat dihita tayo limit waktu untuk tahunon finish imana contohnya fisik itu tahun depan ngahorja di sini kata ko saring-saring sebetulnya perlu dihita erong limit waktu. Situ sudah itu sih. Tasoni pada apa senau. Pola tema di Kang Niba opuni keko sia samosir songopane saya juga. Ala hadir rison anak Niba siak Kalimantan Barat dotong. Oparanyo putta opusau liling. Mangangkat tangan nasida ni pangido majo di jolo hamu sia duon, di pudi hamu si paimaon, di tonga-tonga hamu si hadilingan. Jadi do hormat majo ni pasak majo ala malungud di basuaranyo putta sau liling. Awalan anak Niba duna yang bapak disirandi dia mungkin aktif ala ni kesibukan naik mungkin amu majo bapak ni Randi siak Kalimantan liam majo dua opsi pertama ninna ngaboy hiratasima, opsi kedua adong jangkana tu Horja. Opsi pertama pamasuk saring-saring main dalam Horja. Opsi kedua main saring-saring adong waktu na tem lainna tu Horja. Molate di pasak mak. Oras sama dua itu sedih. Oras. Jadi
Sebetulnya nggak di siamang tua, nggak bagi-bagi nakinya, nggak jelas di orang sama tua sian fokuselir nakinya sian Pontianak. Kami yang di Kalimantan itu tersoni itu pendapat. Sering doa kami berhubung komunikasi, jadi tersoni itu pendapat. Nah, bisa ada pendapat doa. Alana anggo pendapat sepribadi kalau bagi nakingan masih patorangan, sudah do nauli, sudah ada kelemahan, kelebihan na. Mula opsi pertama, alahu unaki ku takap generasi tak ngawa dua, mula on tu generasi lain belum tentu betul. Jadi mengikut tu generasi asap pun, mula opsi pertama lebih tepat tu lah, buti. Mula ngasai tugun. Jadi mulu saya tapak sahur do, pamasuk saring-saring ikurap do kerja, adiga terpebung mipeng. Songon na dito memang tuh nakian, nggak 3 tahun mulai sekian do rapor. Jadi mulu nga itu budang ipamasuk saring-saring do pe, 3 tahun naik. Mabuado mapaan siran diyo na dong do pe malaksoro kape dang kebigayin may. Mulu tuh. Natabayan isi nga nadang ipamasi sa saring pulan na paimahon ikon papungu kebeng asadong biaya pamasok saring-saring dot porja ulaw bulun per 3 tahun. Nah, si hatao generasi tahaluan akan nasunod. Jadi tohodo sudi. Jadi mulut pendapat itu setuju dengan opsi pertama. Mulut selesayon ala lebih dekat papa masuk sarik-saring. Tukta pa masuk sarik-saring, ano boy mahita muse berdiskusi memungut biaya untuk ulau bulun. Alay molutuk biadong jang jeda nion, jeda antara lupa masuk sarik-saring tu horja agak lelet bedak siya tahu bihita. Tak salah bihita. Alana horja un istilah na ulau lasniro halo ilaun hamuliate do tuthani istilah molo di Kristo ini. Jadi na penting ay bayi jago ipamasuk itu utama na. Alay haduan molo dungan gugut tamu se tabay kerja. Istilah na ay gudang do sonari tabak simi tubu nangasi saring-saring alay lang ni horjaon do pe. Gudang do na soni. Alay tak siya tahu pe. Tak siya tahu pula lupe panihayo di sini. Ay nga, orto inganan no jabun, jalan ahot. Itu na perlu. Jadi mulu horjaon na istilah na puas-puas. Itu laun ada di kita memang haba tahun no tibur sisudi penutup. Alay kasih tang alung to naso satu sih. Alay mulu tabay inganan nyo puta, katapa masuk sarik-saring, gaing, tang alung guna ni. Jadi siya tahu tu generasi tamu saya. Aduan. Songol mula tahu tu generasi. Songol na kikihatan niya magtua ay generasi taro na mohopon. Belum tentu generasi na haduan. Ay sila na masong na yan mula tuke generasi tahu nak selesai horja. Dilanjutkan generasi na tak siya tahu kita. Tang tihas tabi. Alang ahon inganan niyo puta tabay. Kalau pesta na horjao nama istilah. Jadi tasoni itu, ay nairingan na ulit sudah pendapat ya lai ba. Adong kurang lebih na tasoni jadi ala mengingat menimbang nakingan na iloknya mampu nakingan 3 tahun kita ngumpul dana baru na saum. Pamusi matuk horja HP mulai dia tengah itu nak QBG kurang lebih itu biaya ni mabaitu gudoh mabait korsa. Ya betul tahun naik mamusi. Alay mo lumabay sarik-sari sebagai mungkin bodoh mengemat songon dia magtua para Pontianak nakingan mungkin bodoh di kemat tapola sedikit songon nama kerja gudang ni hula-hula ikujun istilah namului halahipin ya boleh wakil tasoni mak jadi orang sama uta tasoni mak pendapat nauli na dia Melatih mah di anak ni Sampai 2022. Baik, may turun na 1915.
Lanjut Akang, lanjut. Lanjut Mak, moderator. Mula tema di anak niba siak Kalimantan Barat, Bapak Nisirandi, na mengalia pendapat di opsi pertama rakyat melurah salah. Adong waktu ni saring-saring dohot korja. Jadi alani situasi nunggu jam 10 lewaton di pasar maju tuh sekretaris nami. Alana ni berang dakian akang niba dang isibe dakian hadir do mekel alai dang hadir ala mungkin Siam komojo. Ada rasul sekretaris siam komojo. hadir na tidak. Ai mada. Tu Bapak Priska Jo. Tu Abang Niba. Hadir na tidak. Malas surah saja. Olo alakang. Olah tu moderator dulu Pak, soal naliring di pojok pangate. Berarti mari panggil. Lanjut Akang, Bapak Priska. Jadi mau lo sona ngarak pula gejang be opsi kedua beliau. Oh, di Padomu. Bapak Sirona. Jadi mau lo opsi memang mau lo sona ini memikiri. Gawe bengkak no biaya non. Oh lo. Jadi opsi pertama, ala nggak tahu lah honda main pendetakan batu pertama. Hula-hula tah hampir 200 syarat naro. Arung pikiran nikah. Jadi mulu tabatasi don non nama sarik-saring merasa ngaporat. Jadi mulu tah hitung musik biaya tanah mulak. Orang don 70 halak na mulak tu huta mana mau 40. Mar biaya mah hita 500.000 sahalak. Mulu sampai 40 berarti habis 20 juta. Oleh biaya pribadi. Oh lo. Ternyata apa yang mulai kita mainan tu opsi kedua aturan biaya tanah hutai kan nggak mana bak dohot aka 2 hari kita mana bahula-hula kagabi 2 hari kita non di pemasuk saring-saring dot ulo bolon jadi mulai sana mak opsi Pak Rona opsi kedua dot persamosir saru pada kan apa. Oh, melatih mah dia Kang Niba Bapak ni si Priska nama bain sekalian menina saring do torja. Memang adong do kelebihanna do opsi pertama, adong kekuranganna. Alani biaya mungkin ada do nabalga mungkin ada do tong nageleng. Alai unang moru nilai-nilainya ada ti sona di dokon niaka adong andakingan. Di pasar maju tuh sekretaris Jo. Ala hadir mesti di son. Akang Niba baru nabi bulu. Di parapat kotek. Jadi mulai mate di tasalu na paran putan mado ti Zumon. Memang di bagas tikolas doroha boy torop hita sampai 10 saya dan ngom mate kebetulan ngakaluar Persigotom. Memang sian perjulu saya 5 juta udah kon saya dia posisi ini perhepengota untuk 1 sedarion. Kalau perhepengota 1 sedarion Marsaldo marikening ne puta 17 juta 102.000 walau sia rupiah 17 juta 102.000 walau sia rupiah. Ima molo taringot tu saldo ni rekening ni puta. Jadi molo taringot tu laporan sian buta. Memang di minggu nasal pengamakai badohot panitia dok nadi hutate. Ani pengidonya nasa di nasi dajo untuk laporan berikut. Nah, cuman di kondisi minggu depan minggu depan perjelas pedisi buahami pe abang mana alai. Sampai ya mungkin dia ke kesibukan maklumi mak memang mau kata yang ini konatariat do bainon na laporan nasida alai dang jadi do di pasar jadi artinya di si saling marsiat tu sama ita saling memaklumi ima taringot tu jadi na pasti laporan niaha holan tetap do na perjoloi ya untuk posisi di san nangadong do buah-buah sian nasida. Jadi mulai hati marihita teh taringot tu opsi-opsi naking na pinasa ni ketua adong disi 2 opsi. Na perjolomai pembangunan fisik
ditambah pemasuk saring-saring 5 opsi pertama. Opsi kedua pembangunan fisik pemasuk saring-saring digabung dohot horja bulut. Jadi molosongon iba sendiri memang mamereng di opsion serba ada kebaikan dan ada keburukan na. Jaka kebaikan tong dong ai pator kadongan naking na dia mana dumenggan melotung opsi 1 dia majelekna, opsi 2 dia majelekna dia mabaikna. Jadi molo iba sang diri memang dalam hal pribadiku mate memilih opsion memang tetak do berpendirian memilih di opsi sadai buasi udok songoni alana songona pinatorang ni opo aurel nakingate sebagai tudosan adong do difutata tapi bukan berarti nagabi songoni ulah honot daong na udok disiatong tu peta pilihan non opsi songona udok sedirion bataba metenggang waktu na songona udok nakadongan nakingate misalna tabain 1 tahun baru dari segi dia teknis nanaki pengumpulan dana babu mata pikir memang di satu sisi iba apa setolok dodot anggin iba situ ama Jeremy godang ni pinopar nyoputan ng adong di iba datana 360 setolok di iba doisi buima 1,5 per sejutaan baru 1,5 naik per 500 ribuan. Jadi digabung mai sudah sebenarnya molo di rapat mamikiri doh kita rapat taliober do rohata rasa sungguh dia mati tidak mati tapi sebenarnya mungkin clear deh. Aku yakin molo memang taliober do roha clear deh bagus cata. Terus tabu mah juga bareng contoh main. Kita lihat tenggang waktu na 1 tahun. 1 tahun molo misalnya mana per sejutaan kan? Kalau di mana pe contoh na 100.000 sebulan, berarti nggak gabi lebih, nggak bisa 1.200.000. Jadi kalau tuh misalnya mana per 500 ribuan, kalau 50.000 pelian mana nggak 600.000. Jadi naudok di si yakin deh nih mate, yakin deh tenggang waktu nih, na pasti nang mata bay moluboy songon iba sendiri ate. Mangikutot tu opsi na hudok naking bau nang malu binas 1 tahun batarima orasa na pasat amang moderator melate mak di akang niba sekretaris nami na menurut pengamatan nami luar biasa alana sada punguan organisasi mungkin adong keributan kecil alani keuangan alani sekali. Coba moderator kebetulan. Lanjut. Taringo tioba, taringo perhepengon. Disikan adong do kebetulan ibu total eta. Rencana sida memang naik pasahaton manabai maniko mate. Neng manabai ngarukyan nahan di pasah songon tok ripena. Maksudnya neng manabai do hape di bagas pikiran na sekian do. Alai cuma dilanjutkan gabi 3 juta. Jadi telepon mahal leta do ibu tota tiba sendiri. Mana pasti memang artinya ta proses do gabi ta paula mai. Ditransfer halaki ma 3 juta. Apa maksudnya laki sebenarnya 500.000 do. Ditransfer 3 juta. Jadi memang nggak masuk tuh rekening nyoputa 3 juta. Jadi ngani proses ngani paula B2,5 juta naik. Atarido na pasak moderator melate mak. Oh, melate mak. Ira itu tadi si manuangon. Mora itu ni si Tom. Olo. Tema menauli mai alani mungkin salah pemain nominal. Nominal nak. Jadi akan uli mai. Jadi melate mak di sekretaris songon na hudok na minakingan do sudir kami menulupi.
secara luar biasa mulut aberek sekretaris pembukuan dengan nanggotik topik manang lari. Ido semangat nami akka terlumo biak kapan saat sudi tu rencana ta tuakan nengro. Kita adok si pasaron ni hala akang buru nabi tu bulu. Hala hadir nasi dadang adong. Dang adok si pasaron na akang darong je mau lihat mak. Palain apa? Arong dora, ay nga ubereng iti udah dope na ni. Koli doin na. Akang buru cuma koli main na. Manukoli olo. Manukoli mekel penasida ngamat sila cirwa. Itu boleh tapi yang rahita. Dan ada panyarat tarana mendampingi. Ang alay ko sekretaris. Tetap do nang lari pembukuan dohot perhitungan. Tetap dikoreksi. Ay matong akontini kon lengkap do dawa. Alay mo rin punya hak suara ro. Oh, ido. Jadi mulu singgah kita di Parapat, adong do nati nobur saksang do nasik ta sukum ma sekretaris ta. Unang salah penempatan kita mangan di Parapat. Ayo lo wargana dibain aturan 50.000 gak bisa 150. Mau salah informasi. Alai ta sukum ma sekretaris ta. Jadi dia malokasi na tabu, ba mau naik tubuh ta hita ba. Kayak telepon ma sekretaris ta pasti diarahon. Molo akak Parapat tong. Molo mangan di Parapat kita mangan gratis do. Tidak. Duk saya mangan pe baru bayar. Ido pas di ada penyakangi. Jadi ala nak sudia do rada potan. Oh, di pasak ma mungkin inti sarina tu ketua. Lao Dan moderator baru pendapat na. Ay molo ni bereng do. Molo dipilit. Pilit to mak sare dua hola ni mak. Bakit itu sudah nama nutuh non, dang boy ba menutuh non, kok itu ada pasal Pendapatnya ya itu nanti nilian waktu ketua, waktu bama pilih tamu opsi nasa langsung aduk kesimpulan nata main, malati mak. Maksudnya pribadi ini moderator do memilih opsi dia do, itu maksudnya. Setai jo. Arong lengkap. Anggau dari besar waktu nga perjuluhan do na kisa moderator tong baru tu nasi. Baru par pudi ma ketua. Oke. Lanjutkan. Oi mak, di pasak ketua mah dia mana dumenggan bertemu mak kesimpulan. Alana ketua dia na dumenggan mengikut tuduhan sepudi. Kurasa kan itu tuat tapi menulopi do. Baik kamu mana dumenggan. Ya boleh ate mak. Nga binigyan na kiningan aka pendapat siyan hita sa luhuna. Jala memang na dihutai yaw nga sinukusukun na ka na tua-tua, moro na tua-tua na dihuta, cenderung do pasahaton memang dibekal hidup ke pertimbangan-pertimbangan mengenai opsi 1 dan opsi 2, arong do memang kelemahan dan do kelebihan, alai padok nasida alau sudah bermuara tu dana do ba di pasahan nasida matu pangarat to membuat opsion pada hakikatnya nadi huta menelupi do barang na opsi sada bang opsi 2 na binuit ni pangarat to tersoni mau gambaran ni pendapat alai memang dak pola binado pe perpunguan resmi perpunguan na formal olan na orang per orang do sinukun terutama madi di besi mamora ya tersoni mau bereng kecenderungan di pendapat nasida jadi mana opsi sada pe dibuat pangarato mana opsi 2 menelupi nasida lainnya kan catatan rupaning nak pe opsi sada terbuat ikon Panggilan nasida nanggwa pala 2 tahun man yan. Paling lama 2 tahun yan patupota mahorja. Tersongonima pendapat siya kuta. Mengenai nak kering na dokun pu Aurel yang Kalimantan mengenai buru masih nukus-nukus memang kesulitan do na dihuta mengenai pengetahuan tu buruta. Arong do dokon arong do buru tadi pahae, alarang di boto nasida buru ni ise roon na di pahayon.
Arong di dokon di lo habis kutu peyot tahe. Down. Gurgur. Tu kita hidup Hutan Amora. Arang donina di Hutan Amora alai tong no hurang jelas. Alai guna pasti adab nuaing olat buang garaja lo. Jadi hampir sarupa pengetahuan tuna di hutan bereng mengenai buru. Nah, jadi mungkin seiring waktu non, boy di dalam ditakasian noni itu lusuri akadir buruta. Ala memang mulu buruk kan anak tercatat. Molo dia buru nah ya romba ngalului hula-hulana dabe holanido natar boto. Jala ya na memang ada roper dia dokon itu stong-itong di mengaruli hula-hulana. Alai barak karwada be nuaing informasi i. Alai ba kemudian non buita telusuri mengenai buruta, mungkin molonga tetap pun non songon timeline ni horja, bangabuyan non sambil merdana non pemudaan kita sambil may didului informasi mengenai buru putan atau patibu. Jadi nakini ngata may pada kota jala memang molota etong nakin sejumlah suara nak pala donot tanwaingon aklamasi ba musyawarah mataro guarnion ba mayoritas do madok tu opsi sada. Memang tiga itu nak pula itong otara suara ate. Itu marang na 3 suara na mendukung opsi sada, 3 suara na mendukung opsi 2. Alai memang nang na dihuta pe arong dotong ya 50-50 tong dohonok kunuaing nama era na berpendapat songoni. Alai songon analogi na rupaning memang mulo tapajong jong jabu mulo nang radi inganin na punasa songon na talong do tersongon na baba dohonok kunaing mulo sereja bunga sifat jabui ada nak radingan ina punasa Gaing-gaing ang kia. Gaing-gaing maraguarnyon Gail. jadi memang alayat tong molotuk pitabut opsi dan non dang gabe longgar semangat ta batu pahon orja jadi doton putus semake opsi ada mata main. Ibu tu cuma, Ido. Kata putus sama opsi ada ikom mengambil keputusan. Nah, jadi tapatu mama berjulu dungsip pula duksi dengan non di pature padeta pertandaan 20 tahun langsung mata sambung dohot pemasuk saring-saring. Mengenai format nih, mama kata tayo di huta dan bui songon belgani letakkan batu pertama ikut tabaru ninda siani ala bangingot ikut doh nama terlibat keton anon buruta paling tidak buru nang jelas taboto ima uparannya puwang garaja jala pada nasida dan gue pilih totan non dinamanggokon uparannya puwang garaja herago koris naman noni alayang taring ulat ta boy do tamen non format na atar songon belgani na peletakan batu pertama man non haroran di ulat ta terutama nasian luar sigotom 5 juta galung 5 juta doh cilitonga alay mo lo ulat ta nasian sigotom tabunan mungkin ikongko keris nama tong dan bubita pilah-pilah nasida. Jadi kemungkinan sekitar 70% 40% tabama udangan. Tersongon 5 nakon tabama udangan sian peretakan batu pertama.
Dia mau tak hitung biaya nih menetapkan batu pertama. Nanti kija jadi teh 10 juta 100. Oke, tambah masih 20 juta nuaing. Jadi mungkin 30-an nih kumak. Mungkin berbiaya mah 30-an. 30 sekian anon dina pemasuk sarik-saring. Atas songoni mah nang gambaran. Jadi mah tak ketok mah opsi 1 kalau duksi pun ulaun paturehon pembangunan tugu salada tu talanjuk mah tu napa masuk saring-saring. Yo mana yo. Tu napa masuk saring-saring. Ima nuaing song keputusan dihita. Alusi jo para Jakarta jo alusi so. Tak ketok maya teh. Matambah biaya. Mala tema di ketua alana molo mangidu saran do pitan non dak ketemuan di ketok ma ulala na duminggan. Ketok ma. Oke. Keputusan rapat Jum tanggal 3 bulan 4 2022. Patupot tama dung sipul pembangunan tugu saladatu patupot tama pamasuk sarik-saring. Dungi mangulum majohita dina papudana tu Horja. Saya dilirik mabenot timeline di Horja. 2 tahun. Melati mak ngahira dapok bentina berarti opsi pertama manuang ngono teh. Opsi sada dua. Holan nama mereng timeline nama johitan non tu Horja teh. Jadi ngahurasa ngabu tahatai ira-ira diga mabenot ta pasuk sarik-saringon. Baru hira-hira teh di jumna nang rona mau rasa lana olah penentuan opsi majohita malamon baru hira-hira gitu. Anak tuan nami baru pendapat alana dang kibe tabahas opsi pertama di pasar kituata adong waktu tenggang rasa tu Horja. Jadi baido si hutonot tada ana do konni pasar ni ketuata tu termomi serta bituak kapena saya nami. Olan tujum naneng Roma ram kita hatai tenggang waktuna tu kegiatan opsi pertama mara nata baijo akka persiapan boy ma tu opsi kedua boy ma mungkin tu Horjan nota hatai tu selanjutnya asa tabajo skala prioritas mungkin tu kegiatan tak molo pendapat saniba meulate mani tabayakan tu nami molo dong kasaran dohot petunjuk pendapat meulate. Tema bah sakran kami maju. Jadi ngasa tuluk pita songoni alai marserek ni roha kita unang maretong-etong karugian. Jadi sangat deputaro neng data jungjung. Nah pada hon di ketua nami molojum hita di hari minggu naro bui masih secara rinci akaharo ahai nagabe pengeluaran tu ulaun pamasuk sare-sare sekalian molo parhuta dono aeng na mangulahon nanek tu Horja las di ba maju rincian natong asa bui mabikiri ta unang gawe gamang unang gawe dadapi ta masih om kan. Nah jadi mularuk pihak songgok di daropani kan nagwarna pena perkiraan taksasi jala informasi sakitwe itu kan namandok hira-hira saya di horma mulu pada 110 tadi ki 110 tadi satu Horja 110 kan nah orang tabajon online saya ada
110 kan? Orang tu Horja do. Latu Horja. 200. Nah, 200. Jadi karena tahata etong. Jadi ale kan 200 ini dang rinci dope. Ale atarna saima. Itu kan? Nah, jadi bolo terinci mana kemungkinan akan terpres dengan itu. Adong gobe bui kan misalnya pindah lugu tatar-katar be si gagak du tatar-katar be kan. Jadi bolo bui di minggu naro adong rincian da sudi sebui mange tok kita rap ima bahata lau makatai lau berdiskusi asa unang papar lagi. Jadi bolo taringok tu ulaun di waktu najonokom pamasuk saring-saring dia maju rincian nih kan atar soal biru baru tapi kiriman non diskusi metaro parhuta molo pati buku bodo banot tamasukan pohado bodo sonon asa sonna ale molo memang kesoni rena son ala-halaki patu bahon ikut ta pasangan bertong nasida kan tak hormati nasida. Jadi tinggal bagaimana strategi lau mengelului si patu-patu sun. Terima jo sian tabahan kami mau lihat mau lihat tu pasal tuakang par Kalimantan. Melihat mak. Terbegitu. Terbagi ya Kang, jelas tuh ya. Setuju juga di saran nih Hahadoli par Jakarta. Memang perlu do kita manatu na di huta. Buado pangalahoni ada di huta. Anggo kita na ipangaratuanon nga macam ada na tai hutun. Kan sudi ada ni para haba takot tai hutun. Aleng guna di huta boha ima tai hutun hobar tusima tong tapaido doho dipangido haha ketua tu huta bohado rincian ni pamasuk sarik-saring baru manok kitara boi hobar tusi manot tuhon sadi hari ma patu paotta Bartusima rasyaku tak anon. Enggo tu horja dora anon, songoni manang di horja. Tapi ido masyaku tak ahado sabutulna para datot tadi huta taringot tu horja. Mungkin dak songonai pangarat tu anok korja. Jala jarang do taulah hok korjang boy pangarat tu anon. Molo di hitam mungkin molo di Sumatera sering do horja. Jadi tai hutum ma ahana di perlu di parada tota horja na naik tasak kapi alai molo tumbo itu tu tong masongon na nidok niketu ado akak par Jakarta unak palilikku molo palilikku betutu batong do mungkin gawe lalap kita soak songon itu nak pamasuk sarik-saring unang gawe jolo kusam nian hona matani ari tehel na taba ini asa taba masuk bican denggad do beja lauli waktu nian ba tasuk kumana di huta boha carana pamasukun mulai ate mak mulai ate mak tuakang par Kalimantan nang mangalian ka syarat kita maladong pendapat syak kita mesti nilian waktu dunasida ai sirepe na mangalian kasaran syak kita molati adong bapak ni pilin saran sana usah sukun olo akang olo sonari kedan hepeng sadia doang 17 juta 100. 17 juta. 17 juta. Artinya fisik na utama nga selesai no ikadang termasuk be. Tasukum majo kituat tahira-hira.
Tasuk kuncu kitu atta jo ngahira ira saya puisi sudi nangadong besi tanggulangan ASEAN 10 juta mungkin Visi dan pokok, Mak. Molo mengenai keramik mungkin bisa saja dong lah kurang melobigi bubunai kurang ala uper karaokan ya sanon dari gijangi pilar per gijang nomor plan di mana pakai karena plan pinggiran nih tak pola merbubuk ya penian di rohanami alai gabe di batu tukang itu bubunda ya sudahlah gabe udi dunia kuereng nian jadi kemungkinan arong guna pernah urang bubun marang na tur 10 meter tersongoni marai manabay naung di drop tu huta atarina mara mono taringo tubahan Jadi tabani dohonok ko tutukak pengahudok ko ni di WA pengahubay ni molo halamani keliling ala tanolia doi ala dihampar doi doh pasir molo daun kerikil macampur kerikil ketika anon masa udan morodang ditimbuni dihampar doh kerikil mang na pasir marbuta menoni jadi kelilingi mana tanoi sudah digijang mulai sedalaron ni madalan selebar jalan di mana satu gijangi dohot halaman na ikut dihampar doi dohot pasir doh kerikil tabani na kome boboni. Jadi kan bubun manusimi na not tabana mungkin. Ima tabana manusia na taringot tu fisik. Berarti moru rupiah Indonesia 10 juta na king saldota. Tidak 10 700. 10 juta. Moru manusia ni. Jadi 15 juta hira-hira sokoni man no mayangan no dia hadikas. Jadi 15 juta naik man no ni tabaata untuk pamasuk sarik-saring molota perkirakan 30 juta. Sada hormo matongi. Itu kan? Nak kini ini itu matongan kan? Sada hormo matong no mayangi. Jadi dah maksud sokonon. Kalau memang sepakat kita dusi opsi pertama ini mana? Termasuk main wangi hira bama honok kunain terpasu-pasu hono ni alai kun wajib aku sangat pikir apa saya betul nasa pakai do sudah mulai siap fisik satu horja airang di horja hope tong doi hira terpasu-pasu tanpa mengadati sa pakai do pikir aku saya betul nih mulai siap fisik satu horja mulai ta horja hone mana saya tong do utang dihitai kan itu do main ido. Oke, dan 6 bulan bedo ini tu pandapok ni babi om ngadi putuskan opsi pertama setuju mai besi. Ima, jadi si usaha honot tanu main bai ma. Kira-kira 15 juta lebih ma si persiap otota duk selesai no fisik untuk ada warna nakik pasal sarik-saring. Baru suku-suku tu hita. Tidak apa-apa suk sarik-saring boha. Kita pangarap to. Tong dosong peleta ka batu pertama holak kami na jono korro. Holak kami na jono kopien norro. Ay habis sudah kami mo so kono ya sama sir. Hotik ko mau sejuda mo mula tu huta. So patakok sarik-saring ni. Tikina para hay, tikina peleta ka batu pertama ini. Buah kita ka pangarap to siya Nasik sa Jakarta. Boyro mang na berupa utu sa sianan. Bakirim matok tiket isa hali asaro iba. Ini maksud to. Asa unang anong dari hita misal na alanak pangipangan di sahala ko perlu do hita korame di sare alanak na ba pamasuk sarik-saring nama. Baik korro masih Jakarta tong. Rosya Kalimantan, Rosyan sianak kana singiro maksud to. Ay tiki peleta ka batu pertama holak kami di siam dire do sa samosir. Ay kalau ini nomai. Hey, bis kami itu sudah. Buang maditangnya ngasaro kami. Yang boy pasti betul
Asa mo Ano yung maksud ko na tong? Ay Ate. kon naking didokon kay tuwa kan 2 hari liba masian sian napilita ka batu bertaba berarti kan harorot tapi ke 2 hari liba mah itu maksud tong. Roma hita sudi. Nauli Sokoni mah dua musia di Horja kan ini orang. Roma hita musia. Ay malungod doy betorus tu ta mangalang gambas na nitutungan ni pos roham. Sarap amaran deh itaisan. Oh, lo. Roma mutok siari. Ison do anakku bapak isiran dia nakta. Pos roham rodoy minimal Ya mantap. asal unang kokpit dang mampu ditusuk-tusuk. Ido rodoy anakki. Anak tai rodoy pos roham. Lai setabi jabate laking tidak opuke ko sasamo sir ngadong modal ta untuk mengikuti opsi pertama pemasuk sarik-sarik 15 juta. Sebenarnya kan karena sonaro naking laporan sian huta secara real nadang dipasak dope untuk laporan kedua. Molo perkiraan tong na adok sonari 10 juta on untuk pelunasan biaya tukang deh. Sebenarnya mulai kalahi gambaran nanong dipasak biaya tukang siat 30 juta 200 ate. Alana 40 juta memang alana nama nuhor gensek deh dikurangi kan. Nong dipasak gambar kasarna na ya di tahun amania pul tuau 20 juta 6 juta dok 10 juta berarti olah 24 dope. 24 berarti mau lalu berarti sekitar 10 juta sekian naik untuk biaya tukang lah sepasa tota sementara narong dikasih naking mar 10 juta nih ngomati berarti mar 10 juta naik nama modal ta untuk apa arong dope naking kekurangan anwar bobon songoni tong semen mungkin gambaran nominal narang ipabuat dope memang alai rere gambaran untuk modal untuk pemasuk sarik-saring melatih mak. Oh, melatih mah di sekretaris ala dangarong lupi pembukuan nasakku tak jelas. Nah di tiup sekretaris saya kira 10 juta mah. Lai pai mau maita nasakku tak dope perincian kan. Iya. Itu na perlu. Jadi setai rakyat na 10 mungkin dang na gabi persiapan nalau pemasuk sarik-saring ini. Ulala, olo do mertinggal 7 tahun efek takas tamolo pe adong. Olo do rasa gabi minusan non. Jadi si pikirat tado tutong tu pemasuk sarik-saring on. Sedia nai si patu kota do tanggalna songon nai ni panasiat okeko adiga mo nasaboy mute tati ti arita ro siap pangaratoan alana akan memula di kantor asaboy persiapan. Kurasa waktu na rakyat dan bawa ketua dope adigan lau pamasuk sarik-saring. Mau latih mah. Guna Romai. Apa tepung ngaitur perkalimantan tiket turua. Lebih kena kurang jelas sih. Minggu naron deh Minggu naron. Maka naik tanggal minggu naro. Mas. Memang. Ala dangarong dope titik dak ya koma dope HPT. Anggola tuh tero PHB do tambah tua perputian. Oh PHB. Serahmu muat ya man. Ini bongkos semua saya kirim. Saya pasti masih tahu. Asal kita masih tapono tu doluk sahut topak masih itu. Kami juga siap mabar parapat nelayan. Bedok dah kiban notokin. Oh, tahu dokter. Mangga gratis doang. Oh, Mula bayar. Bang we. Parang ni HP perjulut parapat. Oh, pas ini dok mi. Asal mati urjur, mula PH, tenang mahamu. Pro PH. Kumangan di parapat do hitam sesudi ngai. Di topi ni taui main hitam mangan. Nah itu kuat tepat. Jadi di bawah ketua maju. Adi ka do loton ketua. Ayang gue minggu depan matarai.
Oh, itu teh. Nauli mak hulala. Tikina jol kamera mo jo sipul ni ulaw ni padet. Tayo digutom. Kaya arong na hurang baru makatutuhon waktu na. Alay na jelas ba akadongan ng merjanji imakyan ba dinunasi majoi asa tari dan dana. Daktar do gida ba? Ay wahama do ko ay elana kan. Basungora mo na yung marutang mausin na kujaji o sada 1 juta nai. Ay tok repair ba yung huli 500. Sada 1 juta nai majajiku. Sebetulnya pakai itu saya pakai di 1 horja bang ngai hotiki horja dolian aku kan itu main. Itu dah wah. Jadi itu. Dan sorong lah beku. Itu. Anggoi te patakku deh. Oh itu dah. Mula saya gancang akan dah penggek. Itu. Adok si pas mu Bapak Evelyn Parmedan. Masa juga ya. Jadi mulai ate mak di jumta dia balik tikion. Jadi naboy ta pitik kulala sada makna na paling berarti di pertikionon walaupun ada ngaka perbedaan nakingan di pandabot di opsi. Jadi bagai dabot do opsi na muli. Jadi songoli sendiri berbeda alai tetap mendukung tu opsi naung di tatetapon opsi pertama. Imajo molo songon cak kita rupani ba omman edok na di perbedaan ini dabot akka nauli di opsi pertama. Jadi napa dua hon napa takason akak sekretaris do ay nama sahay teh yakang anong nubera tutok ko teh utak tate alunas kang makana sonda do naking tarong do pelaporan na sakuta. Jadi maksud tu tersononak ka maksud tu unang bagi tapikir macam wangi na 17 juta idang anong benwain. Artinya memang jelas do hitan wain kupandit tabe marutang lebihita. Jadi asa tabo telur tong bani tu tahap berikutnya songon ni akak kedua tu nama masuk saring mangna diga perbani tahap di minggu depan badangga majon wangi memang di kasta holan angka namun wangi na 17 juta alai si bata ba mungkin sahat 17 juta jadi dangga majon wangi kulalai ikom memulai sa nol lang hitan wangi muse tu tahap na berjulu na law masuk saring. Terakhir song ini mau lala pada waktu. Oh, ngapa sih pendapat nih Bapak ni Zeppelin ini? Kanggak main waing 10 itu memang ala sorong dope kejelasan sakuta. Jadi tu minggu naro tahatai ma lau tu pamasuk sarik-saring akan perlu si siap ponota. Ulala ala nong rubuk borngin ngatu ngasabola somolo tak salah. Wah hira-hira dia kahang nami ka na tua nami man konon ba ngaboy taujungi jojuk taon Mabu bera. Oke. Diujungi majo. Olo alana kibesata ikon di bagasa tangyang do hita mengujungi penguat tahun perjolo songoniba moderator pasahaton oleh tigodak tuhamu akaketua do sudi pengurus ita sudi pengurus ni tugu ni oputa salada tu perlu mobi dia kapena saat nami nang mengalian waktu ngarubuk borngin dohot mangihutut jumon tu par Kalimantan akang niba Indonesia Royal dohot tu anak niba Bapak Nisirandi suaksoni par Jakarta situa nami dohot par Samosir pas nami tu ketua do tu sedehi tau pasat tami ma malati gudang tau duti manguse tujum di minggu nanengro lau makataya karena perlu tu hita. Jadi ni pasak mabait tangiang sian Bapak Nisi pilih mate. Mabait tangiang ate anggi. Gabe. Ujungi jumitik ta ibagasa borngin nomor tangiang wita. Debata ama namin namian di surgo. Mau lihat puji-pujian di pasahat rohanami to rubamu Tuhan. Di pakilalaon rohanami do holan-holong do asini roham. Namiat di hami tong budi bihai marahi pason pangbuhi hami takui melalui meeting di hami na maramarangi do ne maranakon Tuhan di bornginon di rohan nami o Tuhan di pangiduan nami tu ado bambu tu hari-hari ni ngulu nami na nagsilanom mo di hami
Leho mahahi pasod di hami, asabuhi hami Tuhan, pajupang buhi dohot akka hami na maramarangi, di akka na marnudetua, tujuluan dari ono Tuhan. Nunga gudang huatai hami o Tuhan, di jumiting nami, bae may gabi buhi hasadaw di hami, marparbuhi may tuwari na mardabot o Tuhan, asa toktong, buhi las rohan nami, dang maralo tulong mo ni roham o Tuhan siulong nami tuwari na mardapot. Iborgin opi o Tuhan, bunong nami tangyong nami, molutunga dong, ipopara ni opo nami opo sa haladatu, na marseraki o Tuhan, di pangaratuan ng dihuta, na hurang sehat, na sosian pamutuan nami o Tuhan, di pangiduruhan nami, toktong, lehonom mo hamamalum ni sahit, pargugoyom mo akan ninulan ni tangan na, asaboy arong pakyon na sida, di panggulmiton ni Waluna o Tuhan. So uninak kami o Tuhan, dinalapiak pihami ni Puruban namin di Borginon, dihirim rohan namin Tuhan, dami na sumurungima, lehonom mo Tuhami, pada usia kami parmaran o Tuhan, ditiki diari marsugot, boleh pihami, dungol siap Puruban namin, di bagasan ahipason. Ubo Tuhami Tuhan, udang dudusan ulang kami siganupari, urasi kami sa kadusan namin, asa tuktamado behami haboran ni pasuk-pasuk. Ulum na tangiang do tele emot Tuhan marinyanakmu Yesus Kristus marpangiduak kami Tuhan pamu. Amin. Amin. Oras na ito sudah. Malam baik mati akang. Sudah akan ada salam sehat sudah.